আমি লগা late father Isak Chishi Swu prahi koi thaka kotha itu ekta remind korle mon thaki ase ami tu second generation revolutionary hoise de ete thakya khan sob group te thaka khan alag alag group te thaka khan hoile bi ami la baba la contemporary khan bi bisha ase hoile bi ami tu aitya tu second generation ase second generation khan laga bhavna second generation khan la perspective tu kote ase makhan tu kinya sai ase kini ka observe kure ase itu kotha ekta duita koi dibu karne ami khara kore ase baba pra koi thaka kotha ekta tu naga solution tu isor laga hatte ase de political philosophy pra bi nobo ideology pra bi nobo hoile bi kitya manu naga manu khan hi isor lote sarangal kurigena isor la munjur te khara korbo tate hi isor hi tai laga power dikhai gena naga manu khan ki liberate korbo de koigena koi rakha etu kotha tu aji fulfill hoy ase ki na koi koboli mon ase de larai kora la time thakje isor morom pra tate amakhan parbo dishe political negotiation la time thakse itu bi amakhan ki isor hi hohai kurigena paribo dishe amakhan larai tu tai khan dinai corona pare uniqueness of naga history tu tai khan India government khan prabi recognize kurise whole world pra recognize kurise itu tu dangor achievement ase itia amakhan ki karne solution na pai na thaki ase tate amakhan bhavna kurubole la time ase ami hi CNC laga general secretary bukha homoite sob association te ami berai gena flag loi gena jaise aro tai khan je koise chou itu flag tu naga laga flag tu spiritual significance taka la flag ase de kon naga nation la flag bi spiritual significance taka laga flag nai hoile bi naga manu laga flag tu it has a spiritual significance star itu thaka tu Bethlehem star tu it represents the presence of God with the Naga people rainbow itu thaka tu it represents the covenant between God and Naga people aro red color thaka tu it represents the courage of the Naga people yellow represents honesty and hospitality of the Naga people green represents richness and prosperity of the Naga people. Aro blue background thaka tu it is for eternity. Hodai karne naga manu tu isor karne khara kubo de koya laga flag ase de itu tu amakhan tu bujikena itu hisab te itu flag tu amakhan kiji hoile bi protect kubo karne amakhan prarthna kuri dibi hoina bi sob association ti ye sob ke log paigena prarthna kuri na aise aji amakhan laga time tu kote thaki ase now itia tu spiritual warfare la time de thaki ase de aji tu nishna FNR khan pra shisha ho pra milai gena bhal theme nurturing the Naga nationhood peoplehood amakhan laga peoplehood tu ki ase itu ke strengthen grow nurture grow lage itu la hisab te aro amakhan la spirit tu liberate korbo lage kala bhavna pra itu dangor program uthai thaka tu bishi khushi ase ami aro wapas jawole mon thaka tu Nagaland for Christ Nagalim for Christ tu ki karne ase isor laga plan eternal plan surupra thakya tu he wants to establish his kingdom here on earth as it is in heaven itu la plan thakse de surupra tai hi paradise tai la kingdom unseen realm te thaka hisab te seen realm te tai la kingdom banabo karne tai la plan tai la purpose thaka tu first Adam prahi fail kur dise second Adam tu Jesus Christ hi wapas tai hi ahi kena itu fulfill kur digena itu kingdom laga rasta tu kingdom te jabo parala rasta tu kote ase tai hi prophet pra koi kena rakha tai hi laws te ki likhina thaka itu kan sob tu fulfill kur loyena sin uporte mura uporte tai pari loyena itia tu tai jinda hoigena isor la right hand te hoigena
amakan nimte intercede kurase aro tai hi tai laga Holy Spirit amakan ke pathai digena itia to Holy Spirit laga guidance pra Holy Spirit la power pra amakan kam kuri jabo karne tai la kingdom establish kurbo karne tai hi amakan ke responsibility digena thaka tate amakan laga manubi itula role play kurbo koigena iso lote Nagaling for Christ covenant with God itu banagina thakse itu covenant ke fulfill kuro karne kiman life jaise kiman manu murse kiman khun pelaise bolebi ajibi amakan itu konsu pura kurbo na barigina thaki ase kile koile to amakan solution itu to napagina thaka karne to aji ami kobole mon thaka to leaders khan Naga Manukan. Amakan, let us for once. I mean, Nijor Laga agenda to Charhunigi. It's all here, Amakan ke Bonagina Rakitaga purpose. As nation, as people, Amakan ke choose Kurgina Taga purpose to Kia say Valbra Busabo. Ito Aloshna Busabo. Ito Nishna platform de Nishna. It's all Laga Manukan, prayer warriors can. Seriously, amakan nation karne pratna kura khan ase. Yete, ami request parliament thaka kudo prayer warriors khan ke bi. Apna khan tu bhoi na kuri na ussa kotha to koi dibi. Na. Ussa kotha koi dishe bolle to amakan leaders khan bi itu hisab te isor laga manjur to kotte ase.